Hai menaza ting choma I zai hai menaza klum mai kre ke zikre ze mingeu ting kum chang na jang kai ze madai hama mai ting chua ge de rein sa Paulia ge radle Congress leader Rahul Gandhi Bharat Jodo Nyaya Yatra Congress lamgine tetchura hange kakle bepebam Northeastern state of Manipur genznai kreke zikre ze madai takmai ge wangke changai dele zai Manipur Tawbal district Kongjom War Memorial Complex ge Minagi ki changme zana All India Congress Committee AICC lamgine zai Manipur Pradesh Congress Committee MPCC lamgine pasuite me leaders merame wangro gai ze hegin chat kana ze minute himre aigum bihige Congress gu president pasuite bp Malik Arjun Kargine Bharat Jodo Nyaya Yatra techura hange India ram go pi pai three colors ze Congress leader Rahul Gandhi ze balagai dele ze kachidele zai Manipur Tawbal district Kongjom ge Bharat Jodo Nyaya Yatra znai kreke zi kreuze medai takmai ge techu magbsoge mina changring ria gomme wangai me masoge gathering bam hige Rahul Gandhi ne pasam sad le zai chige Manipur ge kakle be pebe pekeuting ke skui chang rahang ge ka dije chunare changje India ramgu prime minister nkyawang magbalam ge du sachudai zane Congress mene chuna Manipur ge kakle be pebe this is a hege kat naibe te wangda rahang ge tate gule ja che zane this is a hege kat naibe tingti gum je lungdai rahange te wang rahange du pasam het kai dile zai chige zemena gi ki me wang ro gai je ro bam bihi ge Congress gu president Malik Arjun Khargi ne Bharat Jodo Nyaya Yatra te chura hange let kai lu bachange chiga pasam sa je India ram gu prime minister Narendra Modi Manipur ge vote ka rahange vote ki rahanga wang lu je kagne kakle be peze zemena me reu gai da dige pazulia magle je ka chudle zane Congress leader Rahul Gandhi ne Bharat Jodo Yatra zanai kreke zikre zemedai takmai ge kakle be pepam Manipur ge ne techuze Mumbai te rabge ze Indiaram bam ga chamcham te 1000 kilometer changsruk ze haisna ze kreuze ka chumte beite to changu zana Indiaram state bam ka chamcham state kreuze mingeu zai Lok Sabha constituency high cat ge te togu haze rek sruk ze snan mai zai na loi dai gu zana Mumbai ge kjing ke hjing kai mangna kai zi cat mai ge gu changule ze ka chule zana Rahul Gandhi ne Bharat Jodo Nyaya Yatra Manipur ge ne Mumbai haze rek sruk ze snane tet bige ze Indiaram state bam ka chamcham state kreuze mingeu te to bige North East state gidu state mingeu te to gule Manipur ge ne Nagaland ge kilometer hai nazar ngeu je sna haze kana ne bam gai gu Arunachal Pradesh ge kilometer ringeu je mingeu haze ket Meghalaya ge kilometer mingeu haze ket zana Assam ge kilometer hai te se je himreu je ka chum haze de set ne bam gai gule zana state bam ka chamcham state kreuze mingeu te to ra bige je state bam ka chamcham West Bengal Bihar Jharkhand Odisha Chhattisgarh Uttar Pradesh Madhya Pradesh Rajasthan Gujarat zane Maharashtra state ge tetau gule zaka chidle zai pasongka ge Congress gu president Malik Arjun Khargi ne saja Rahul Gandhi zane Congress leader meramne Manipur ge ne Mumbai Bharat Jodo Nyaya Yatra tet bigeze bas ge ne te beite gule zaka chidle zane Rahul Gandhi ne Bharat Jodo Nyaya Yatra tet bige Assam ge kilometer haite seje himreuze kuchum te beite zane hazi de setne bam gai bigeze Guwahati ge wangdarbe kreke zi ingkai je kuchum mai de zane public meramze ngau hodauze ngom pogule ze ka chudle zane Assam ge wangdarbe kreke zi kreuze de set mai de zane guchangule ze ka chule zane India ram ge Lok Sabha member hai mingeu ze hadai je kuchum go nai kum tingkum changna je ingkai je madai general election bam rabze peting pi hi je chin si mrai le achulus du kram ke mangna ka pe ke lungge bam gule ze ka chudle zana Indiaram capital Delhi gen znai takmai ge kmo himzi gene Delhi gu neilimbet saubam airport ge zemenam ze pungbe air India neilimbek na te churi di dele neilimbek ket nchet kak de set zana neilimbek ket nchet kak na pi te churi di dele ze ka chedele zana chige air India flight neilimbek ket mina ha ke zerek te se zeminge me chobe Delhi gene Vancouver te drabze te chu dawlak ze kmo himzi gene nchet kak de set gailu ze te chu dolak ze sauzuti dele ze ka chedele za Indiaram North Indiam bia na mailu ge kmo him ze ka ge bize hazik nanen dogure le ze IMD mena du ka chedele ze national capital
Hospital Delhi gen znain takmai ting choge kamo himze zeminam ramzedu ngauchi tadi zane kahagebe bugu temperature 3.5 degree nkeu changlei zedu achu zana gari tibra mezedu pihitit get chu chilak tize kamo himzigene gari tibra mang kaize kana ta chu ridi dlei zedu ka chulei Zane UK United Kingdom kadai go Prime Minister Rishi Sunak na mailud ge Ukrainian kadai bugu counterpart Ukrainian kadai go President Volodymyr Zelensky zengau hadaw zengom paura hangge te beitu tali zakachudlei Zane United Kingdom kadai go Prime Minister Rishi Sunak na Ukrainian kadai na mailud ge te beitu tet bege chuna Russian mana Ukrainian kadai ge hreite bege ze Russian meze hreite ze ngira hang Ukrainian meze hreimro cham belu rahangge United Kingdom kadai mugu kacharangkang GBP 3.2 billion pe rahangge du kamkeu gaidele zakachudle zana Prime Minister Rishi Sunak na saje United Kingdom na Ukrainian meze Russian meze hreite ze ngira hangge ngadai rabza wangdai rabe kram keugene ngadai gule zakachudle za Ukrainian kadai ge Ukrainian manai Russian me hreite beting kum nalungge United Kingdom kadai mena Russian meze hreite ze ngira hang Ukrainian meze kacharangkang kang abze United Kingdom kadai mugu kacharangkang GBP 200 million ria nga changdale ze United Kingdom kadai go Prime Minister Rishi Sunak na kachulei Zane North East State Arunachal Pradesh nam saige tetibe kam maiting muige hazet kana hanare amkage kaklebe peze bebok na kage ngi ka hage dele zaitige ngi ka hage bigine mina hankreuze mengyume ka hazam dele zakachudle zaitige hazet kana bebok na hanare amkage ngi ka hage bigize hakke gimi agom rameze teita tele zakachudle zaitige ka hazame mina hankreuze mengyume duze Assam Medical College Hospital EMCS Dibrugarh ge treatment pe rahange admit gaidle zakachudle zane police mena wangze chiga kaklebze ten sau gaize chiga ndaite be bizigene hazat kana zane bebok na hanare mekage kaklebe peze kekeze ngi ka gemi kachiblamge investigation lulale zakachule Zane Dr. Himanta Biswa Sarma Assam gu Chief Minister ne Odisha State ge hazik na ne hange te beitu tet bige man sa pau musoge kachulei Odisha State ge wangka kadai bige BJP mena government te insap gule zane swearing in ceremony ge wangdai gule zakachudlei Zane Assam gu Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ne hai mena milungkai rale BJP zane Prime Minister Narendra Modi ne tingkum skuilunge Odisha State ge ta ibre metu gale Assam ge BJP ne lubam zenda gumze Odisha State ge 2 lakh ralo zakachudle pose zigene Odisha State ge wangkha kadai bige BJP mina government te insap go zane swearing in ceremony ge wangule ze Dr. Himanta Biswa Sarma Assam gu Chief Minister ne man sapo musoge kachudle aigena namai kreke ze mingeu mamai ting chuak dere insap of zalwai gaidle pi gai zain kingai ni mile ni ze todle